Wakwa mlithiria wa Mbiru TV uri na Jumapili Endongi iri tariki 14 mweri wa kenda mwaka wa 2025 kanko wacheweni kirinteta cia Mbiru TV muthenya bitawa tiri mbabu na tukiambiria rwariri ntuko ya first aid kana ntuko yotungata bwa mbere le Wildlife Conservancy batanirite na rangira special programs na disaster management thirikari ya county ya Meru nibaite maurutani ya utungata bwa mbere kirete pikipiki kuma asubuiga matunda timao na kinya mwingi hubango yo niyo kutira hakari bari na umenyo bakoya na utungata bwa mbere kaita karamu tino yomera koloki lewani atarerete to mibyanto kwithira bari tayari maita yonde na thirikari ya county ya Meru ni sekotien kaza cia mwanya kirilewa nonto bakuba watambaru maliki wetu mwandeto mwende uleiboni nwina ripotie orira ntuko yotethio bombera kana first aid yetete na mbere okongwerwa nthiguru na ntuko yerwari riu muchiyo kumenyera nyamu yole watanirite na rwangiro korwa na mowati thirikari ne county ya Meru ni babwithetie mathomo na ni arabaritanite etethia bikibiki kuma Soboiga TM na matunda ntu bakiaria rungameria nene bamuchiyo nyamu yole bakuwa ni njira yotiela ntu baraba kuwatikana na mitino ni bakuono kwa na njira yagirite tukwijia narua injire mwenene muno kuona ni ngwataniro yongwa in action ikio tuli na Meru County Special Programs Department tuli na traffic police bena batu aje uju boda riders na kinya wananchi ba kuma area Soboiga na nkuruki kinya healthcare program yetu ya Lewa Wildlife Conservancy itwije we need humanity otoro bwetu bwethoro bwesa sawa nonto kinya tugakababara ira ndongi buru ndene nthiguru itutena ntu bagwitumira gutingo gitukethera tugitaga ngwataniro eje iri aja uju no ritani burabo itano imandagitari na ntu bonde baraniria. I believe in the coming future black spot ira tombo media ka white spot no ntu bakethero bakwerewa na betho bena njire kuibanga kenda inya barabara igia kwa bwega kinya tumiri barabara ibakwerwa manto jo tumiri bwega na ikyo tukugaibwega muno ntu bongataniro eu naro tukareja Soboiga gukungwira ntuko ya thiguru yonthe ireuga first aid day so naro ntuko ya international first aid day na moroto jwa ntuko ya naro iri first aid na climate change so igutekera ntu boitanwe ku first response ura omba kwa mukira muntu ria mbere ria ona mitino itaipu nyingi mantu jakarikanja sieto kuma kuito igento kuma kurumu igento kuma guitema gwita big things za accident iyo tukuitana wane atatumba ku respond ke mantu ja ura ja tukarikirana anja sieto na barabara ne sieto na tukare group nyingi kuma TM matunda Soboiga sana the young people na boda riders organized groups no ntuibo ba respond age cases ira nyingi sana mitino ya barabara moroto jwetu twa climate change climate action mantu ja tukuthiria twila Wildlife Conservancy tuendelea kutana community about kumenyera environment yetu through kuanda miti ku conserve watershed springs na nteto eji ne tukuja tukeneza kiri antu ba community tofauti kenda tumba ku counter janga ile gwitwa climate change. Lena Kiambi ni mwerekeria wa rwangiro mwanya wa mwana kurwa no wati ku thirikari na ya county ya Meru karajana ro Soboiga for kuitana community tukigwatanaira na lewa concerning the disaster preparedness tukare na ikundi bya youth na boda molo tojweto iko ensure ati antu bonde ndene Meru County very prepared in case of any disaster na tukiririkana tuko ya first aid World First Aid Day today na ture thirikari ya Meru County ture aja on behalf ya governor wetu mutumanto ithinkia itukuga ati thirikari iri amwe kana ni gwatanirite na stakeholders bonthe ojaribu kuona aja gwitania ngugi turi amwe kenda tomba usavu antu ba Meru and community in general na kire baraba gunekete na moritani ya barua ni barare mundu ne yu nene untu bachoketie nkatho cia mwanya kire muchio kumenyera nyamu yole wana thirikari ya county ya Meru bakiwa kuma thaiwe tambere bakaomba utungatira baraba batekana na mitino naro itokari na training era iguthethere twilewa na Red Cross na antu bonde ba wendi bwega baraba kujeta guturitana mantu ja witithia wa bikibiki ka kuimenyera maisha yetu tuyetithia wa bikibiki tukuritana mantu maingi muno na twatetheruile wa twayo first aid kit
ko nande kuma thaa ici itugwitikia batu tukethwa tutethekete antu anene ko kinya kaume kara twaewa na arua ngwitikia gatethia batu tucokia ngatho muno nontu ba mantu ja twagirie gwitano na aru iro ndamenya mwana akachuka tebatere kuringo mkundi na risabu turinga ja tukuraga lakini naru tugwitano twamenya bu boja ire ndaigua tugita antu maguru na ituturaga bara baingi lakini tugwitano ora tukubatere kuthithia ria accident yumira na ngucokere ngatho lewa ngucokere ngatho Meru Teaching and Referral ngucokere Red Cross ngatho na tugaitaniria ngugi abo twi community na tugabamenyera muno na mantu jaumira tukamenya gwita untunya tukoewa namba cia kuringa aria untu baumira tukuthomithio ja maingi gukurukira ni aritani betu bara baumite kuma rewa na daktari bara baumite Meru twaritana mantu ja accident tukumenya jonde kuringa coka kairi tukiuga tubagite kuguru gendo beta gutirito tutibagita kairi. Ripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Na mwandiki wetu wa Nteto Mwende wa Laiboni na ntoba ribotu na njira y'inkinyaniro na tueta na mbere na Nteto sietu Daktari Patrick Bucha na uro kumerira mata itike mubunge kirisi mbunge kya Northimenti na rwete thirikari nene kutira ne kuthirikire mirandi ya roire kwa mitentereu akerera ko yana pipe cia roe kiri Gakumbo Water Project ntere cia Ngurumo. Daktari Bucha na tariritie ubatu bwa kutira akari ni bakona rwero theru. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na kulikithia gikundi kia Gakumbo Water Project kuma Ngurumo Northimenti ni bagunekete na mibaibe ya roje kuma kire muroirigite kia mubungu wa Northimenti Ndagitari Patrick Bucha bagikatha itagaririria aria bagwetete mathina bakurukagira kuma na wagibu wa roje rwa kugana nterejire bakiromba thirikari kubaguna na mirandi ta iji tarambere rwambiriti 1978 twari na member 47 Taithina ugataka kuma miaka hiyo yonthe kuma 1978 kwizirira naja imeti miaka nkurukia miaka 40 na patu buru itogeretie ningucokeria mweshimo ngatho nyingi muno ki pipe ya twethire pipe cia inchi imwe cia kunde ya 10 na ro tokinya member nkurukia 300 ko ngacokeria mweshimo ngatho muno nento bakomba gutu support na inkona ki pipe rio mba guturetera ntuko ya narua ikomba gututethereria nikenda tugakusha roje na mbere turite thina muno nontu kuma baruguru kwina maboka itibatiromba gukinyirwo iroje ende natutethetie natuete pipe inkuromba kinya thirikari tontu nya intekini tukwenda kwitha kwina enlargement ya mibaibu ya inchi 12 kenda nontu roje ruteka roje ui project ya irrigation na ndikire roje rukeja kuongerwa ndeje karaja kana ni aranda Ndagitari Bucha atumirite kanya gaka kuromba thirikari kurikira mirandi ya roje kwamikire gicigo bunge giki ni kenda kariba kaguneka na roje na kwagiriria kinya urimi kwithira baingi bao ni arimi ndene Northimenti roje rwa rwingi ruthithio community teoma tuja twingwa tukathithia roje tukekira pipe tukathithia everything uria nkuria thirikari thithia either thirikari county national government through the Minister of Water ibatethereria nyabo beje tontu ni onjira ki gutethereria wananchi bo safa batina mbeca ya wananchi na wetha cibitari wananchi no wikia mwana skuru wananchi no wina kundi na mantu kansa jaja tura Meru na very serious na ndi government ni bwiri kuja tethereria at least gekire nyantu roji nyapo epito kugura tutegeda twigura mbuga mbese hii irengeda geta yutetheria kintu kingi na ndi government ni jinya tetheria antu betu na gintu bomba uratumba ko empower antu ba Ngurumo ikwitha bena roji rwa kubatethia kurima into bibiao na gitumi tukuga empowerment ya antu betu ikenda bati tegeme antu bonga baiti tegeme munda yetu ifatari ndora tubwiri kuthithi kwitha bena roji bakaenda interview bageta kwenda ya Meru town kakoromone tikuraja kuma jo kiripotera Meru TV kuma Ngurumo gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
kibaya sana mutugio kiambi na kariban tenderuni kireria na antura radio lonkirete ne bonanete kuria kwanirwa kuona ntuba wagi bastima antere karibani bamenere timu bunge woge tonga murugara no ntubo batayaniria araba ureti anto araba wete anto mubunge ko baritirangwe ka kuringa siasa bakere bare musemane ne yakari nteru ni baete murugara mukana na kumwiraye ke madina jo mustare ne joambere no ntunibo muringire kura marikweto wanteto dagara waiguna na wikira kirore kari na tori bantendero ni kerere na matora mara madioro kereti bona rete korega kwanero kwa ono ntubo Kenya mara ke wagiba stima gontubo ko stima tuchiamberetie guchie kuromba stima ino kuma 2010 na itari duru na gwetu twatiwe giceni tantu magura bo marara mungani ore giceni tukaule gitumike biyoti gukatotea na Kenya kaina hata tukari lakini riachi akarieta ikwenda thudhuru itaka ikwenda kuleta thina nuntu stima inu tukuyoreria twerirwe ni mbumu na wabu twathire ubichini twethia ni mbumu na mbeji ciatengirwe lakini project ino ya ntenderuni ni arutirwe na agayairwo guntu kungi wakati gwa ntenderuni na maendeleo gate karunda gate ka university gatunga market lakini tukautia ri nyume university na gate gatunga na university kare kenyeriko kete mujumbe menyaga boya gantenderuni yongwa ire gate gatunga market ire gate ka na university lakini nago gachuba kunzo timeka na kinyane ne thiurukiritwe ni institution kinya china maana murugara ni ona ntamona kuma ukoroka nakate watu ina mujumbe enda ntiera ngia ke kariata mwankiru nangora na takari no ria twasiasaga no twamonaga endi una tutimona kate wana kurua micere suka mara nkarigara nkara nio nyamonge yake athuriritwe no antu bake bari no mujumbe wa nogo kana nataka untu gute na yumbe kaingwa thino gitwarekanirwe ona muritwara university kujo kombora ogo ithe na ndari akubena rikaraka ntu otiere ithatu ntuwe matieri ithatu ugatweka ni untie na stima ntie roje ntie barabara tukwana kumbe ntwere migingo utweka ni weni na kankaya kwamba kuraramika kena ngutweka inde na maendeleo ni arabo gitana ba wa mona ba university baraba ko karantare ni Kenya mara gedari ba ko korogera areko barajimi de gogora ta jami kobo tugurite na tutito magera le onde ontinge kadira mwanki no rokoro na chiringi gana na 40 ria kairi en mono no ya mkopa ne gana na 40 wantugo tambira mushire wakurutega na 40 wantugo kaingwa ria mwanki mwana thoma na stima tukero atena sito batiwekera chora utugo ugu tukurira tabamwe korogire tukurira mana tukorua tukirotharuda utie wera mbegerio anana abetu ba university bare ya yenya mbabaya na gwetu bakanyambia kuthungiri kwa stima bakathomera kuna mwana na kwenda kuthoma utugo gorona kwithomera na laptop cia kere akaruthambia teweru kipikyo nyosanga motera twene otera wantena gaba kiwa kwamberia seta kore hoko mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugari gucangirite na mugongo wa Tharaka kwaga maendeleo tongana umena wale suka aye Tharaka ko wetu athikire kirogeto na aturuthere tababange na titu twena ekero igale na wetie gitiki nene na gikia na kyo kinini atikumba ona muntu agitabwire tiga mwana wake nyuma akathukia kwa ithaka thinwe mbere ngana tie guteria kwene na ririkane baba atemia bungi nyo rumpomba kumwira ogu tia kurwana guteria meje ithari ana bakumuje weta cukuru na mwira murwana umechuka aye Tharaka aya chobe antu boega baba kuthina naga na tia kuthina ara kiruga michere na araka ya gugugu turienda maendeleo tutikwenda nkimatio na ikire roje tukari mamuchere tiru atikurutha gwake mbere ethi kurutha konako na ara kuraya ende wena tuchuguri kiriaga aturuthire Tharaka riruende akiromba ira kwaku kunene otwike Tharaka na mbite kuma wake ona bantu okinya mbito nene kiri mujumbe ojo wa Tharaka Gitonga Murugari rino toke Murugari mwana Tharaka aturuthire stima ntore ntenderoni na mankau tutigete gacigeria utamburite murethi kana magona bamacigagiirwa magite mangwa mbota tatwe magona tutemangirwa gatigati ano tutibu tukuruthira Murugara na umena ari atuchume aga no ndutio twe university deni na baba utumwa kuma guntu kukunthe patio tumwa baya kuthinira Tharaka bari tumwa baya Tharaka batethekera nogo kana bathoma bwega Murugara noe na ya turaithirie nuntu tukurigicana muno nuntu in between university kereria
nyamwira muringaniri au istima mtheri igwe rutuonaga no rota kona ni kwira gituge ni kira kingituge lakini agaturi tinjira ti stima otiekyo keja kwene agachoka ko gwetu arombe kura na natio twatemia menyekana bunge kwa bunagire gwe frontier bwega agerie gwakikisa arare ikwega na ntu bareria nu nari natie ko bene to ba university ntu baigane arukiro rwarunge batago choka rurunge na nganko mwereka na inye nene na ya turaithirie na ridore kiao aturaithirie na tito kwenda meanki takutukuromba mantu mangariwa kwa undani no ntu anarito baba okara naiba okararamika muno naiba kurigara muno university mbieno yethiurukiritwe inguntu gutena sima gutena rui gutena njira umagereria wandia ngondi gecigo munge gathara kankiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Mabatongori pa matora kuma wodini ya Bogesta West Southiment ni bomirite no kadha mubunge wa Daktari Chandra Kimweti no ntubo imwe ya mirandi ya weti na mbere akinyaniritie kurokina no bete akari kumwakanya itana mbere kubaritira na kinyaweta na mbere ukinyaniria manifesto yawe mandikuto wanteto Jeff Ogituma no tubanganiretie ribotie na mantu ja kithomo Bogesta West kintu kia mbere mwaka juju mheshimiwa Bogesta West tuweje nembasari ya 4.6 million kiriana bonde baraba kwenda otethio na mwana wonde wa day school ule wa private embasari mheshimiwa na mwere embasari ya kumba kuthoma kiri employment ya arimu kukuija Bogesta sub county Bogesta West itumbite kwandikirwa arimu na cukuru cia Bogesta West iri na arimu cukuru ire itari na principals na headmasters mwanka thai ire na arimu na Bogesta West turiuga Dr. Shadrack Mweti na gwita Ngugi Nthongi na sisi tunasema kwamba turiuga inya 2027 tukamugwata njara kendomba kuendelea kulita Ngugi na baria bakuga guti Ngugi riti beje ground bone kazi imefanywa wajione na Dr. Shadrack Mweti anafanya kazi Dr. Shadrack Mweti na aero Ngugi ni antu ba Southiment ne na Ngugi ya gwitira antu ba Southiment baria bakuga guti Ngugi riti by Dr. Shadrack Mweti kanya aritira antu ba Southiment Ngugi na Ngugi iri kuritwa miradi ya maendeleo ere kuritwa Bogesta West Southiment antu ba Southiment nda buromba tutige go politicize projects ire Dr. Shadrack Mweti akurita no ntu project iji chijite gutethia muturio Southiment muturio wa Bogesta West and we hope that by 2027 Southiment ikethira a benchmark constituency in Kenya. Ndarimite barabara nyingi sana lakini kuri iria meja tukwenda kuona igita uria kwagirite ngongo barabara kuma Muru ni aja kwina Kanyakine Mwanka Mitungu itweregerete thirikari yetu igatwikira rami kuringana na uria mheshimiwa atwirite na twinama untu bu bukojura mbere twita election ya 2027 itukoromba sana untu bweja na mono tuigwa mantu ya thirikari kwenda kuthije mono ja connect vijana itumaire na ketho tena information ketho tikumenya uria baraba kumenya na mono tuchoke nkatho nyono ntu bwa Mount Kenya campus ire jirara wetu Mount Kenya campus ire ngimchinya ki community yetu so far ukejotega na baraba yibo benefit mono ni anaba wetu aja na ndana mono batigwita na bareta na Mutindo National Polytechnic batigwita Mitungu ana baratu na ba yudiro kale abakuthoma chukuria they are very many kinyana baba kumenja chi ndiguru sana baraba to bararibokira nja bakare mwita na aria mheshimiwa na jina program egoteria na bana sana akaba sponsor bakathoma tucokerie mbere mheshimiwa wetu Dr. Shadrack Mweti ngatho no ntundene ya Bogesta West no mbete kunenkanira over 2.5 million mbecha iria cie maturene naja jetu jena bamami betu na youth betu kwa ukira tukuria antu bara bafaindikire kunenkerwa first lot mbecha iria ibabati bachokie mbecha bare kenda bare abangi bomba ikundi bingi byomba ku benefit kenda miaka 5 kija kuthira at least ikundi bila byonde byendene ya Bogesta byithirbe gufaindika nanote kira katanta kirinte tosieto muthenya yurwari ithira ina Jumapili endongi mbita wa teri babu